নমস্কাৰ বন্ধুসকল আজি আলোচনা কৰিম গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট অফ LDA Copyist টাইপিষ্টৰ কুৱেশ্যন পেপাৰখন টোটেল মাৰ্কস আছিলে 120 ডিউৰেশ্যন 2 আৱাৰ্ছ জেনাৰেল ইংলিছ choose the correct word to fill up the blanks first question which I dash a king I wear a king. Question number 2. Pankaj knows dash swim. How to swim. Question number 3. When I saw him, he dash a TV. Was watching a TV. Question number 4. He saw me by chance and dash the car. Stop the car. Question number 5. Had you studied hard? You dash pass. Answer would have. Choose the correctly spelled word. Question number 6. Answer B. Question number 7. Answer B. Question number 8. Answer B. Question number 9. Answer C. Question number 10. Answer C. Read the following passages and choose the correct answer of the following question. Question number 11 to 20. এই পেছেজটো বহুত দীঘলীয়া হয় মই এই কুৱেশ্যন পেপাৰটো মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনৰ লিংকত দি দিম আপোনালোকে তাত চাই ল'ব পাৰিব কুৱেশ্যনৰ এনচাৰ মই কৈ গৈছোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ 11 এনচাৰ হ'ব ডি অল অফ দ্য এবভ 12 এনচাৰ হ'ব A 13 answer hobo C 14 answer hobo A 15 answer hobo A 16 answer hobo C 17 answer hobo C 18 answer hobo C 19 answer hobo A 20 answer hobo C 21 answer hobo C 22 answer hobo D 23 answer hobo A 24 answer hobo C 25 answer hobo B 26 answer hobo B 27 answer hobo C 28 answer hobo A. Choose the correct meaning of the following. 29 answer hobo C 30 answer hobo A 31 answer hobo C 32 answer hobo C 33 answer hobo B 34 answer hobo A 35 answer hobo B 36 answer hobo B 37 answer hobo B 38 answer hobo B 39 answer hobo B 40 answer C 41 answer hobo C 42 answer hobo A 43 answer hobo C 44 answer hobo C. Next 45 choose the correct sentence. 45 answer hobo B 46
এনসাৰ হ'ব বি 47 ৰ এনসাৰ হ'ব বি I took offense as his words 48 ৰ এনসাৰ হ'ব put down your signature here 49 ৰ এনসাৰ বি I went to my home next general knowledge including computer knowledge এতে 51 ৰ answer hobo A 52 answer D 53 answer B 54 answer hobo A 55 or answer hobo A 56 or answer hobo A 57 or answer hobo C 58 or answer hobo A 59 or answer hobo C 60 answer hobo C 61 or answer hobo B 62 answer hobo A 63 answer hobo C 64 or answer hobo C 65 or answer hobo B 66 or answer hobo B 67 or answer hobo A 68 or answer hobo A 69 or answer hobo C 70 number question or answer hobo an Assamese movie option B 71 or answer hobo B 72 or answer hobo A 73 answer hobo C 74 or answer hobo C 75 or answer hobo B 75 or 76 or answer hobo hypertext transfer protocol HTTP A 77 or answer hobo A compressed file 78 or answer hobo C 79 or answer hobo B go to start setting control panel printers 80 answer hobo B next general aptitude ekita apanke pori sabo lagibo moi answer mo koi koiso what is the missing letter in this series yate answer hobo A 82 answer hobo D 83 answer hobo C 84 answer hobo A 100 85 or answer hobo B 86 or answer hobo C 87 or answer hobo C 88 or answer hobo A 89 or answer hobo C read the following question 90 to 94 eketa apunaloke kori sabo lagibo blood relation or hoy answer mo koi goiso find the maternal uncle of R answer hobo A 91 or answer hobo B 92 answer hobo C 93 answer hobo B 94 or answer hobo A match the followings 95 or answer hobo C 96 or answer hobo D 97 or answer hobo C 98 or answer hobo D 99 or answer hobo A 100 or answer hobo D Assamese language section hobo A 102 answer hobo A 103 answer hobo D 104 or answer hobo B 105 or answer hobo C নিম্নলিখিত শব্দসমূহৰ বিপৰীত অৰ্থ বাছি উলিয়াওক 106 অচুৰৰ এনসাৰ হ'ব C 107 ৰ এনসাৰ হ'ব A 108 ৰ এনসাৰ হ'ব C 109 ৰ এনসাৰ হ'ব C 110 ৰ এনসাৰ হ'ব A নিম্নলিখিত জতুৱা ঠাঁচৰ অৰ্থ বাছি উলিয়াওক 111 ৰ এনসাৰ হ'ব B
112 এনসার হব ডি 113 এনসার হব সি 114 এনসার হব ডি 115 এনসার হব এ এটা শব্দত প্ৰকাশ কৰক 116 এনসার হব বি 117 এনসার হব সি 118 এনসার হব বি 119 এনসার হব বি 120 এনসার হব এ এইখনে আছে সম্পূৰ্ণ কোৱেশ্চন পেপাৰখন গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ ধন্যবাদ।